Reka tubahe ikaze muri kiganiro aho turi ni ku Kabingo, aho mubona turi kumwe n'ababyeyi bacu, ababyeyi benshi bafite amahuzu bahawe uyu munsi wa none. Natwe twagira amahirwe yo kuhaba, maze dukenera kumenya aya makuru, dushaka kumenya n'ababahaye amahuzu ni bande, nabo bayahaye ni bande. Hanyuma mugiye kumva amashimwe muri aba babyeyi bavuga ababahaye amahuzu uyu munsi wa none. Ngahe watangiye tubwira amazina. Nitwa Dina Nyirabeza. Turi ku Kabingo hariya kwa Muganwa. Twaje ahangaha ku mpamagazi ya bene data cyangwa se abana bacu baduhamagaye ku gitekerezo batekereje cyo kugira ngo batwambike turi abapfakazi bagize ibibazo muri ibi bihe twahuye nabyo bigoye. Abana bacu batekereje kugira ministere bavuze ngo Imana itabara. Ministere yabo yitwa ngo Imana itabara. Iratabara kabisa. Turabashimiye n'ukuri, twaba dushimiye Imana ku bikorwa bakoze, batwambitse ubushize batwambikiye abana, none kuri uyu munsi natwe baratwambitse. Ko turumva twishimye, tuguwe neza, twabonye ya Mana yacu, wa mugabo w'abapfakazi yatubaye iruhande buri gihe, ari mu kutwambika uko bukeye n'uko bwije, natwe amahuzu twaruha twayafasha n'abandi nabo bagowe, bikurikiranye n'impamvu z'uko Imana yatwegereye, Imana iratwambika, Imana iradutabara, Imana iraduteturura. Kwiganyira kwacu kwabaye gukeya bitewe n'impamvu y'abagira neza b'abana bacu. Uyu munsi aba bana bacu bakaba batugiriye neza, baratwambika n'ukuri. Hari umuririmbyi wavuze ngo ntabwo nabona icyo nakwitura, ngo ibyo nkoreye biranezeza. Aravuga ngo mu kuboko kwawe ngo harimo ibinezeza byinshi, nanjye nzahora mbigushimira. Rero tukaba dushimiye Imana yakoze uko kuntu, tukaba dushimiye na mwene data waje ahangaha akaba yaje kwifatikanya natwe kugira ngo ibi bintu bigaragare, bigere ku bantu benshi babonye ibikorwa abasore bacu ba Kabingo bahaye bakora, kuko bitunejeje. Turishimye, turanezerewe, tuguwe neza. Rero namwe Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha cyane. Murakoze. Hanyuma iyi nkunga mwahawe uyu munsi cyangwa se aya mahuzu mwahawe, birumvikana ko ari abasore banyu bagize ministeri yitwa Imana itabara, ariko ba hano ku Kabingo. Ese muzi ko bafite ubushobozi bwo bagira buke cyane, ariko hamwe n'Imana baza bakorera, Imana bakorana nayo muri bike bafite. Baravuze ngo muri bike bafite ngo bagomba kubifashamo abapfakazi n'imfubyi. None ku bandi batari hano ku Kabingo, harimo abanyakabingo bavuka hano, harimo abandi bagira neza badutegera muri kiganiro, ibo mubabwira iki hejuru y'abapfakazi ba Kabingo ndetse n'abaminembwe rusange? Rero ku bandi badutegera muri iki kiganiro dufite kuri uyu munsi, icyo twababwira ni ukubakangurira kugira ngo murebe abagize iki gitekerezo bafite ubushobozi buke cyane, buke pe, ariko hamwe n'Imana ko barakora ibikorwa by'indashikirwa. N'uyu munsi ko turahinga n'imirima, bafashe imirima ngo duhinge n'amaboko yacu kugira ngo babone icyo bateza abapfakazi imbere. Namwe muri hirya mutwumva, muri hirya yaha mwagira icyo mukora, mukareba abapfakazi b'aka karere ka Kabingo, ndetse ntimunarekere n'aha gusa, mukareba no mu bandi bari hirya no hino, kuko twagiye duhura n'ibihe bigoye. Abagabo barapfa ndetse n'amatungo aranyarwa, dusigara duhagaze ukumuha mutubona. Rero icyo twabakangurira ni ukugira ngo muzibuke no gutabara namwe cyo kimwe n'uko aba basore bacu batabaye. Murakoze cyane. Ngahe tangira tubwira amazina yawe, hanyuma tubwire n'uko wakiriye iyi huzu baguhaye. Izina ni Nyamutoni wo ku Kabingo mu Bavugwa. Twashitse hano ku mpamagazi za bene data abana bacu bo ku Kabingo bakeya basigaye. Murabizi ko twagize ibibazo byo kubura abantu, nanone tumaze kubura abantu twacitse intege, tuvuze ngo abantu bacu barashize, ariko nanone abantu kuko batazapfira gushira, ejo bundi bakeya twasigaranye kandi batoya barihuza, batangiye baduhingira, bakagenda bafasha umuntu wese w'umupfakazi, baraduhingira. Ni ukuvuga ngo muri twese ni nk'aho bamaze ko kuduhitura. Nyuma yabwo baraduhamagara, baratwambikira abana, tumererwa neza uwo munsi. Nuko kose baduhingiye tukishima, kwa kwigunga, kwa kwiganyira kugashira, tukumva ko twasigaranye
n'abagabo ba Kabingo. Nanone ngo habe ejo bundi bagenda basubira kutubwira ngo nituze twitabe hano. Tuhashitse dusanga bateguye amahuzu yacu yo kutwambika, batekereje n'iyenda kuko tutagifite n'izo huzu zo kwambara. Twese uyu munsi twasanze batuguriye ihuzu z'ibeyi, ko ndabona twese uyu munsi nta muntu udatahanye ihuzu y'ibeyi, turishima tumererwa neza. Hambere twari twacitse intege ubwo batwambikiraga abana bari umukwiro, Muhamare perezida wari ubihagarariye avamo, turiheba turababara ducika intege. Nanone aba bacu barasubira barihuza uyu munsi bakaba batwambitse. Imana ibaduhera umugisha kuba yarababashishije, kandi ubundi kandi ndetse tunabahaye na pole kuko twese twari twacitse intege hamwe nabo, ariko nanone barasubiye barihangana. Uyu munsi bakaba bakoze igikorwa kingana gutya. Imana ibaduhera umugisha. Hanyuma mu rwego rw'abapfakazi, ese mwifuza ko abantu bakomeza kubafasha bene ibi byo kubaheza amahuzu no kubambikira abana, cyangwa mwifuza wenda ko abo baheza ibikorwa byo kugira ngo mwikorere mwenyine mubeshe ingo zanyu? Abapfakazi twavuga ngo tugume twambare twenyine, dufite abana benshi twagiye dusigirwa, rimwe na rimwe ihuzu y'umugore zigenda iva henshi ariko abana ntibambare. Twifuza ko bazoza batwambikira abana, ubundi kandi nuko guhinga ntitugushoboye. Ikigira kabiri hari n'abatagira amazu baza bavigwa. Ikigira gatatu dufite abana basoma ku mashure. Ibyo byose nyine n'ibyifuzo gatwushira imbere yanyu. Ariko mu rwego icyo twari tubajije, hari nk'umugira neza ukwifuza gufasha abapfakazi, ese hari ibikorwa muza mutekereza gukora, mugatekereza ko mwubikora mukabuzwa wenda nuko mudafite ubushobozi bwo kubikora? Tuzatubura ubushobozi ariko ntacyo tutokora. Abacuruza babaye baduteye inkunga ko bikora kabisa. Babateye inkunga mwocuruza nk'ibiki hano ku Kabingo? Ni byinshi, guhera kuri izi huzu turazigura, twozigurira. Ikigira kabiri ibirato twobicuruza, isukari twoyicuruza, amata twoyacuruza, ibintu bigize abantu nyine byose byocuruza. Mwozana isoko hano ku Kabingo mbese? Twoyizana amazu nyine ugenda uzana ibyo ushoboye. Yego, sawa. Abagira neza ko barumva, ubwo ngubwo rero abanyakabingo bavuka hano ko barumva, ndetse n'abandi bagira neza batavuka ku Kabingo, abazatekereza gufasha abapfakazi ni benshi. Murakoze, turabashimiye.